Danas slavimo rođendan od moje male curice. Lana ima 4 godine, jučer je bio rođendan, ali danas slavimo. Tako da evo, malo ću vam pokazati kako je to ovdje u Meksiku. Ja idem s posla ranije, prodavao sam pice do sada i ljudi dolaze, hoće još, ali kažem ne mogu, moram ići. Zato što Fabiola je sa curama već kod njenih tamo, oni su dole na sjeveru grada, sad ja moram ići doma, sve oprato, tuširat se i onda pićim ja tamo. Evo me, čisti namirišan, idemo na parti. Počinje mi kišica lagano, idem se ja požuriti da ne bi bilo poplave negdje. Ajme, koja kiša me ulovila, a piše još sat vremena da moram voziti. Jedna stvar što je drugačija u Meksiku ovdje, Fabiola je rekla da je zabava u 3 sata. Sad su 5 sati i kaže tek sad ljudi počinju dolaziti. Znači ovdje kad kažeš da je u 3, svi dođu sat i pol, 2 sata kasnije. A kod nas ako kažeš da je u 3, svi dođu 10 do 3. Tako da to je jedna od stvari na koje se i dan danas moram navikavati. Pogledajte ovu poplavu, kroz koju vodu ja moram proći. Vidi ovo. I sad je ova cesta prazna, inače je ovdje isto gužva. Znači samo zbog onog smo mi čekali, zbog one poplave tamo. I nakon više od sat vremena i poslušanog albuma Pantera, stigo sam, evo za minutu sam tu kod njih. Šta je to, Fabiola? What is this? It's cotton candy. Šećerna vuna. I došao je dečko prodaje i sva se djeca skupila okolo. Šta imaš, Lana? Da vidim. A ti, Maja? Isto. I ljigavca si dobila. Fuj. I ti isto i ljigavca. Ovdje vam je običaj ovako platiti i onda neko napravi puno takosa. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. No tenemos tacos. Sí, aquí mira, cuántas. Hay tacos de todos. De todo, sí. Y no tenemos tortilla en mi país. No existe, ¿no? ¿Cuál es la comida tradicional? ¿Qué es comida tradicional de Croacia? Šta imaš? Ljigavac. Bravo! Evo je slavljenica. Lana, šta imaš? Ljigavac i ti imaš. Razbila. Jesi razbila? Nemoj razbit, Lana. Dobro, ajde, možeš rođena ti, razbi ga. Češ ga razbit? Još je crveno. Evo pune pinjatu sa slatkišima, pa ćemo je razbijat poslije. Ya casi.
Jako Lana, bravo. Bravo. Ya le diste dos. Još. Ya le U nogu. diste tres y tu tiempo se acabó. Bravo. Ya le diste uno, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale. Jako Lana, jako. Bravo. Bravo. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes con las dos manos. Acá con las dos manos. Ya le diste uno, Brzo, uzmi slatkiše, pokupi Maja. Brzo Lana, skuplje. el otro, voltealo todo, eso. Evo ja imam, ja sam zgrabio. A, pada mi. Maja, evo ti ovo, uzmi. Sve skupi. Que se repita. Otra piñata. Ahora pasen la de la fruta. Lana, jel imaš puno? Imaš puno? Ovo je jedna lizarka je upala u vodu, gle. Bombon. Sad treba to počistiti. Bravo Fabiola. Bravo abuelo. Ayúdale a botar la basura, Maya. Miguel, están abajo. ¿Dónde están mis pies? Jesi razbila glavu skoro? Da. Malo je falilo. Skoro si je razbila. Bravo. Sad ćemo tortu. Može? ¡Bravísimo! Bravo Lana, ajde još jedan. ¡Que le muerda!
Na kraju nisam snimio kad je puhala svječice, slučajno sam stisnuo da prekine snimanje. Ali nema veze, idemo jesti tortu. Može? Ti si već probala? Nisi probala? Je li dobra, Lana? Je li dobra? Evo ti žličica. Sa žličicom je bilo. Mama ti je uzela. Because she wants it with this. Ćemo jeti skupa. Ruku na usta. Jer se sjećaš prije 4 godine kad ti se rodila sestra, kad si išla u bolnicu po nju. Se sjećaš? Dobro, valjda vam se svidjelo, malo sam vam pokazao kako je ovdje. Ja rano ujutro pićim nazad opet prodavat pice, tako da idemo leći sada, evo oni još malo gledaju, ali sad ćemo se spremiti za spavat. Oni dole sad tek počinju pit i pjevat i derat se, tako da ja imam slušalice moje sad staviti na uši i slušat povijest četvrtkom. Ajde, pozdrav ljudi!